ariko babandi byitwa ngo barabirose ba pasteur niyo mpamvu ubona n'abapasiteri berekwa babaha amahera ariko ntiberekwa abo bayaha mu ishengero birababaje kugenda ahantu uzi ko ari ugiye kurondera ubukiriro ukaca uhapfira ukakura ibikomere kandi ibyo bikomere kugira bize bikire ni Imana yonyene tinya pasteur ugenda ukabwira ati ndashonje sengera akagusengera kandi yaguha ikirahuri c'amata babazimu bari kwiru ari ibintu byose bidakeneye isengesho ahubwo tuba twabuza ahantu duca kugira ngo tubibabwire bigira 10 ntabyo ntanga kubera mpamvu nabitanga nabuzombiha sindamubona umukozi w'Imana none se n'urugero nze kugishira nibyo nikigira 10 nze kugishira pasteri wanje n'urugero pasteri wanje niwe muntu wa mbere aje kugura indaya byabigira 10 nanza aje kubiguramwe indaya ndamubwira mu nyuma amaze kumenya ibyanditse ndamubwira ati reka ngenda gupanga inzu yiwanje umugabo ko yari uw'abandi ndamura nkibana noke mu Nyamerika arambira ati kizo mu bwenge aransoma arambwira ati burya n'umugabo wakubera iki mariage si bibi nibijya mu mwavuganye ko mukundana pastor yabikubwiye yes umuntu ukamushirikigira 10 nawe wari kuyaje cyo kuyafashisha mwe abandi bantu ukacanga arikaja kuyasumamwe abagore apange nk'umugore kereke pa amurihirinze wowe uyamushikirize nawe acagenda kuyarihirira mbijamwo ntago nabigiyemo mvuga ngo nibyo ngiyemo numvaga ari ibintu bisanga nkuko no kubwira ngo tujane hajya urakeneye amafaranga tugende hajya urayabona ariko ntumbwire yuko nyuma yo kuyabona hari izindi nkurikiza ivyo wagiye wiyumvira amafaranga warayabonye narayabonye ariko mbura amahoro urugendo rwatanguye gutera kugira ngo cyo cumviro gitangure kuza bari mu bihemeze gute kugira ngo uvuga ati jewe vraiment amafu egari zero reka ninjira ni nkuko nguko wowe uba nk'ahantu nkabona abana baho bose bafise ibintu bafise amamodoka no kavuga ati nanje ro ndashaka imodoka nkuko ababimeze rero niko kunyereka ngaho no bikura ariko mu nyuma mbura amahoro rero ibintu byose iyo ugize iyo ukora ibintu atamahoro na make yufise byose ni uko kico gendibukana maze kubijamo ntago nasekaga nishimye nakukubwira ngo ndumva nishimye ariko kugira ngo ntwenge cyatuma ntatwenga sikindi nuko nari nemerewe gutunga imodoka nziza nto yigenderamo kuko ari abantu bashoboka ati ivyo ntibibaho inzaza rimwe ati ntizibaho nimba zibaho nanje nimunyereke nigire ni menshi ngana no muri comment avuga ati braza tubwire natwe bw'ahantu waciye donc vyagenze gute ugira ngo ivyo ntibize jo wagiye gute wayibonye gute warashitse donc gute duca kuduhiga icabo nkuko bahari umugwi bakubwira ati umugwi ni wawe ujamo baraguhereza ikintu cyose ukeneye wenda bikubwiye ari mugenzi n'urugo nabagamwe mu bavyeyi bari barandeze urumva noneho rero noneho mbijamo bambwira yuko nyine umva je nashaka imodoka banyereka rero bari buyime ariko nibanyerese bavuga ngo hano ni muri minate ngo barahita bayiguha ahubwo naje kubimenya ibyo byose bamaze kuyima kuko buri kintu cyose baguhaye ugira ama condition baguhereza bagaca bareba cakintu wowe mu byo ukunda n'urugero bakakubwira ati wowe tugira tuguhereza amafaranga uzoyagira uzotunga imodoka uzoba ahantu heza sibyo ibyo byose si hano kwisi twumva ko ari byo bikwiye noneho bagaca bakubwira ati ibyo byose turabiguhaye ariko ntuzigera ufungura ibiryo muhira bitetse uzozura dugurondera umuntu afise murima y'imyumbati agukurira kumbata uhekenya unywa n'amazi ucugenda uzibaza ati none bizogenda gute kugira mve muri ibi bintu rero kugira ngo igihe kirangire mare mfate intambere yo kubivamo ubundi kintu camgoye kubaho muri ubu buzima nuko nabivuyemo uzi kumva umuntu yaravuye muri ibyo abivuyemo hama agata hahandi mwabona umenga bayeho neza ubuzima bwose hama kagera kuri level yo kubura n'impuzu yo kwambara abona nashobora kumara indwi yose canke indwi zibiri ngenda kurisha ibyatsi kubera nitabye arogusa kurisha ibyatsi kurisha ibyatsi abantu bakakubona nyine umeze neza ariko hari ubuzima nawo bamwe bwo mwibanga batazi inyuma yaho arambwira yuko akenenda mujane kuri beach kumugurira umukeke ngo y'Uburundi ngo uraryoshe ndamutwara umusarandira kumbe n'umusatanike vya vrai cyasanga twakundanye ngo azondongora hoteva urumva abanyamerika yaragiye mana Imana iranyereka ivyo bintu akaguma mbwira navangiwe kenge rero tubane byakubana rero dutangwe kuza turanaryamana ndumusheri wiwe nkabwira none ko ari icaha nkamanira gico caha akambwira ati si icaha ibikini biki
Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeze neza muros. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Sonda gwikaze yose ugatwanekana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, mu bihugu vy'Abarabu ndavuga mu Mansi na Saudite, abari Dubai mwege mwese ndabaha ikaze. Abari muri Sweden ndabaha ikaze. Ni ku munsi udasanzwe kandi aho musogira amahirwe kugira batumire babiri badasanzwe. Ni mwamwe mu bantu bafise experience zabo z'ubuzima bw'agakiza baciyemo. No usubira byinshi bigiye bitandukanye ariko kama tuvyagure twinjiramo neza. Kambanze mera ku muhungu canke mera ku mudamu. Mere gabasha. Era ushaka. Mu Bongereza bavuga ati ladies first. Ladies first. Karibu sana. Merci. Umeze neza? Cyane. Urasa neza kandi. Merci. Muri misi gusa neza ni karite yawe. Turiko nama. Oyo no musi ntaruzuba goshiro hari. Kari kuno musi ntazuba gishiri hari. Yes, uramutse abakunzi ba African TV n'abakunzi bawe bwite. Ndabaramukije abakunzi ba African TV, turabakunda. Ndabakunda vraiment. Abantuka ndabakunda. Abankunda ndabakunda batanuka. Mwese ndabakunda muremwe mwishusho y'Imana nka jewe. Yes, yitwa Koko asanzwe ari umusangwa. Kaduje kumushitsi rero. Karibu sana mzee. Murakoze. Umeze neza? Ndashima. Uramutse abakunzi bacu. Ndasuje izina rya Yesu Kristo. Amazina ni Bahati Israel. Ndamuvuga ubutumwa bwiza. Bahati Israel. Numva shaka kubanza kumenya uwo muntu. Bahati Israel ninde? Abenshi bagiye bamenya mu biganiro bitandukanye, kenshi mvuga ku baprofete, ngenda nigisha abantu mu buryo butandukanye. Hari ibiganiro bagiye banzimo benshi, ntago ari ubwa mbere ngiye kuri kamera. Hari n'intahe idasanzwe ufise? Ni ubuzima nagiye nyuramo nk'uko buri wese agira ubuzima yanyuzemo. Ukuntu nagiye mbamo mu bintu bitari byiza by'aba Illuminati, ibintu nk'ibyo nizo ntahe bagiye banzimo. Twicaye n'umuntu yaciye mu Illuminati none Koko karaba. Yes, ku bantu bamuzi ni Bahati Israel, ariko kandi ku batamuzi n'umutumire wacu kuri no munsi aho duzaga vyinshi urumva nako afite experience yagiye aca mu vya Illuminati bihuye na vya bindi Koko yamatubwira ati arabakozi b'Imana baja mu bintu vy'amangetengete, ariko no munsi natubwiye ko ari umukozi w'Imana. Ni gico twemeza yuko vya Illuminati yabivuyemwo uno munsi ari umukozi w'Imana w'ukuri. Ico bibemeza ubundi nta kintu gihari cyo kwemeza abantu bose. Kandi ibintu byose tuvuga kugira ngo abantu bose babyemere. Ariko igikuru ya mbirimo canga sengize ntago noza mvuga ngo narabivuye, ahubwo nta nibyo no navuga kugira ntibimenyekane ko ndanabyigezemo. Yes, mu rugendo rwawe rw'agakiza nibiye bintu wahuye navyo vyakubabaje selo n'ingene wavuye mu vyaha uza mu gakiza wibaza yuko mu gakiza byose ari amahoro? Ikintu cambabaje kuva ntangiye kuba mu gakiza, n'umunsi uraho bavuze ngo batanga amafaranga yo kugura imodoka ya pasiteri. Je nambaye ipantaro n'ishati bishaje kandi bangabiye kubera ko bishaje. Urumva none bakabona yo kugura imodoka pasiteri ariko yo kugura ipantaro n'ishati je ntibayabona. Uyo n'umukozi w'Imana nyine abwiriza kugenda mu modoka nziza. Si kubwiriza kugendera mu modoka nziza. None se abatazigenderamo abakozi b'Imana kameme bashaka kugira ngo nyine aze ku mwanya agomba kuba punctuel umukozi w'Imana. Hamba numva wowe cyo kwibuka wowe gute? Hama twebwe abakristo bayoboye tubeho nabi ba pasiteri babeho neza. Ariko umukozi w'Imana we bihutira kubanza gushigikira imbere yuko bihutira abandi. Wewe washigikira kugura umuntu imodoka ubona ugiye kugenda yambaye ubusa kandi atari amafaranga menshi bisaba. Ico gero nico kintu cambabaje, nace ntangira kubona yuko mu barokore nubwo twagiye tuzi ko tugiye kuruhukira ahubwo dukurayo nibikomere naho. Yego cyane kubera ko akenshi umuntu wese akijwe avuga ati nginje mu bantu, kumbe none se tuzamva ngo baratanga ishano. Bibaho mu mashengero, umuntu bakamwisha. Je ndashaka kumara imyaka 3 nta mupasiteri dusangiye. Neka rero nyene bamwe muri bo bigiza abapasiteri, bamwe barabyigira. Iyo babyigize tugenda tuzi ko ari abapasiteri ariko kumbe nyuma yabyo hari ibindi bakreye. Rero nico kintu cambabaje mu buzima, n'ubyo ndacibutse mitavuga ati kabisa iki kintu. None natangiye kubonera yuko mu matorero twari tuzi uko habaye urukundo. Ariko urukundo ruri mu ishengero navuga ko ari nka 2 ku 10.
nibyo bice by'abafite urukundo bibaye kandi abafite urukundo nabo mu mashengero kenshi usanga ataburyo bakunda kuronka ariko babandi byitwa ngo barabirose ba pasiteri niyo mpamvu ubona n'abapasiteri berekwa babaha amahera ariko ntiberekwa abo bayaha bandi bagabo berekwa ibyo wowe bakorera ariko wowe ntibabona ibyo bakorera abandi bantu ico kintu rero nico kintu cambabaje nico ngendera ko mvuga ati ikintu carambabaje koko ntunigamwe ijambo wamwumvise uko avuze ariko selo experience zawe ni gute ibikomere umuntu yagwariye mu rusengero canke yatejwe n'abakozi b'Imana vyo mufasha bikamukomerera ja bikamukomeza cyangwa ibintu byose birahari mu ishengero birababaje kugenda ahantu uzi ko ari ugiye kurondera ubukiriro ukacu hapfira ukakura ibikomere kandi ibyo bikomere kugira bize bikire ni Imana yonyene ni miracle y'Imana yonyene kuko iyo pfuza ati ahantu uragiye ugashira amaguru n'amutwe vyose ugakubitayo ukacu badesi mu nyuma ukacu usanga bari abantu ahubwo bagukunda kubera ico bahaye sivyo uyu mukozi w'Imana yagiye ataca afise ntibamwitaho jewe ninjiye mfise amafaranga nije nabitaho nanje nkenye barana urumva ivyo ariko aravuga birasa na jewe urabona rero biragoye bakwiye ibikomere kandi si twe twenyine abantu benshi cyane bakwiye ibikomere byinshi gose kugira bikire ni Imana yonyene urumva izotuvura wowe wakize gute icambere catumye nkira naje gutahura yuko ibyo bankoreye byose bari barimo kunyigisha ko barimo kunyigisha noneho ikindi naje kumenya ko nja muri urwo rusengero uko naje kumenya abantu baba mu mashengero abari ko batandukanye abamwe baje gushaka Imana abana baje gushakamwo inyungu zabo zitandukanye nza kubona yuko abakristo benshi nk'amamyane yavuze ko yagiye gukizwa afise ibyo afise rero abakristo benshi baje bafise ibintu mu itorero abapasiteri bamwe babakunda urukundo burya nta muntu muri twese nta muntu akunda igikajo oya bakunda burya buryohe buri muri ico niyo mpamvu duhekenya tugacira rero niyo waje ufite ibintu ubumeze nk'igikajo waje kuguhekenya mama yavuze ati je narakenye barara urumva uburyohe bwari bwashize rero twebwe tuzatakintu dufise tuzatumeze nka bijya bintu baciriye byavuye mu gikajo nta buryohe namba bose bacaho bagenda murabyumva rero ico gihe byanyigishije yuko kuja mu ishengero ntazagenda mpanze amaso umuntu numwe ngo hari ikintu amarira ahubwo byanyigije kugenda nyahanze Imana kuko Imana ni nyihanga amaso izokoresha umuntu umwe mu badusengana agira ikintu yafasha nico kintu nakuyemo byanyigishije ariko kugenda mpanze amaso ngo pasiteri ngo ngende namubwira ibibazo byanje tinya pasiteri ugenda ukabwira ati pasiteri je bagiye kusohora mu nzu sengera na uwo muntu akeneye isengesho yabuze aho guca kubwira ati mudufaranga ndi tinya pastor ugenda ukabwira ati ndashonje sengera akagusengera kandi yaguhikira uri camata babazimu bari kwiru ari ibintu byose bidakeneye isengesho ahubwo tuba twabuze ahantu duca kugira ngo tubibabwire ariko ikigara kwega kaho ninda iyo yagize nini akagusengera ngo ariko arirukana ngabadayimoni kandi sibo kandi urashonje rero niyo mpamvu nimba twahisemwo urusengero runaka dusengeramo zaze tugenda tutumva ngo pastor azodufasha canke ngo wasengero ya muntu akomeye ngazondonderera akazi canke ngo wasengera ngabi wacu ngo byagenze uko uze tugenda tuvuga ati co ngiye no kurondera Imana izogira icikoze ku buzima bwanje wari kuravuga yuko mwishengero bavuze yuko bagurira imodoka pasiteri mu gihe wewe atanagahuzu wari ufise wambara niyo wambaye rero yatabutse ariko kandi ngumagara kuri kino kintu kijanye nibigira 10 eske waratanze uri gutanga ibigira 10 gihe kwanza jewe ibigira 10 ntabyo ntanga kubera mpamvu nabitanga nabuzombiha sindamubona mukozi w'Imana none se n'urugero nze kugishira nibyo nikigira 10
nze kugishira pasiteri wanje n'urugero pasiteri wanje niwe muntu wa mbere aje kugura indaya byabigira 10 nanza aje kubiguramo indaya je systeme nkoresha ndanyura ku muntu agowe nkayamu bira bavuga ngo ibya Cesar ngo babigira iki ndanyura ku muntu agowe nkayamu kuko nasubije amwe rivuga ngo ngazatubwira ngo naraje iwawe ntafite ibyo kwambara ntiwanyambitse naraje iwawe fisizara ntago wangaburiye niryo jambo rero je nyura ku muntu niba arakantu ufise ko kumwambika nkamufasha niba arakantu ufise ko kumugaburira nkamugaburira ariko ibyo kuvuga ngo nagiye gutanga ibigira 10 ashana abani beshe koko ntimubuze mwebwe uranyumvira n'abandi bantu bafite oya ari nivyo ibintu avuga nibyo urabona mu bisanzwe muri Bible nimba dusoma Bibiliya icuritse je nibaza ko bayidusomera icuritse tukazicurika normalement narabivuze la fois passée umukozi w'Imana muri Bible barabaherezi babitabaherezi hanyuma kugira ntibakora sivyo ntibakora sinzi pasiteri ngaha arazi Bibiliya konsulia jibu narabyibagiwe na Bibiliya yanje ubusinzi yiri ubu yuzuye kwivumbi kuki nyina ironka mu nzu rero umukozi w'Imana ntiyaja gukukaza birigwa mu ngoro y'Imana bumva ijwi y'Imana message ziva mu ijuru kugira bazihe abakristo babo umva ntibakora bagaburirwa n'abakristo kijya kigira 10 rero bagiha nonge kubisoma bagiha araza kunyunganira ibyo ntaza araza kubibabwira bagiha abakozi b'Imana abakozi b'Imana bakabifashamwo abagowe imfuvyi n'abapfakazi sivyo ariko abubu babishira mu nda zabo nabinda ndende gusa bafise inda ndende abagowe ntibababona koko ibigira 10 vyagenewe abakozi b'Imana abakozi b'Imana biriko barakora no Franike twumvikana abakozi b'Imana buno munsi barakora bafise ubuzi oya radakora rindira ndabikubwira nk'ubu gace usanga nk'umukozi w'Imana akora muri banki cyangwa akora muri gouvernement uwo ni apotre canke pasiteri urumva ukaca usanga bafise ama business bakora nta n'umwanya bafise wo kumviriza ijwi ry'Imana niyo mpamvu amfite wescro bwabaye bwinshi sirtu muri iki gihugu cacu muri ibi bihugu byacu bibanye zakare muri Afrika voilà usanga birirwa mu mitigito yabo barondera ubuzima kubera bafise inda zagutse bakaca babesha ba Kristo bakaza kutugira ku wescro bakavuga iby'Imana itabatumye Imana ntishobora kukubwira udafise umwanya wayo ntibikunda uyiha umwanya nayo ikaguha umwanya izokuvugisha ryari wiriwe mwibarabara petetre bagutsitaje ku kazi watukanye canke wimvuriye nabi cyangwa wahuye n'umugore afise ibisusu hariya warabye mwahanye n'amanimero canke uvuye gusambanya na hariyanye wagiye kumurya umwana w'abandi none iyo Mana izokubwira ryari ariko none nabakozi b'Imana bose ntabwo ari bose ariko ni bake kumva ngo ibigira 10 n'amashikano babijanye gufashisha abantu ababikora kuhaje abatabikora nabo bo kwikubita gasha ariho wigeze kumbwira nyene ngo byibigira 10 n'amashikano uvuze arambwira ngo Imana ivuze ngo nta bigira 10 n'amashikano utanga urumva ngigira ngo iguteze ngo umusonga mu rubavu ndavuga ati yo Mana rero nimba niba ari ngome niba bise ubugome bungano yibwira uneza nubu ntawo ndumva urumva Imana idutera ubwoba ngo nudakora iki ndagukorera iki urugero gutanga ibigira 10 n'amashikano nimba ari umugisha babitange bawugira hama twe tutabitanga nkuko bazabidusomera tugira uwo muvumo siko ijambo ry'Imana rivuga ngo ko muranyaga Imana ngibyayo siko bimeze siko bazabatubwira none se ubundi hari ibintu bagira bitari byo urumva abapasiteri benshi batwigisha ngo dutange Imana kugira ngo izoduhe byinshi siko batubwira ariko Imana ntabwo twe tubanza kuyiha kugira ngo iduhe ahubwo yibanza kuduha kugira ngo dutange kandi gutanga ntibivuze ngo kujya mu itorero buriya hari ibigira 10 n'amashikanwa abantu batanga ibyo bigira 10
mu ijuru bitanditse byanditse hehe mu rushengero. Niyo mpamvu ubona abatanga ibigira 10 n'amashikanwa bandika nimero zabo kugira baze barabishuza. None so mutwishuza ni deni tubafite ku buryo mwandika nimero z'abantu mukagira ngo mugiye kudusengera aho kugira ngo baze guhamagara kugira ngo none ngo kudaheruka gutanga bimeze gute. Gutanga ikigira 10 ni ibintu biva mu mutima wawe, si itegeko. Simbujije ababitanga ngo babihagarike, ahubwo bikuva mu mutima ukumva wagenda kugitanga. Ariko benshi babitanga nabi, baja kubitanga bakora iby'Imana yanka, baja kubitanga banka benese. Kandi biratubwira ngo nuja gutanga ikintu ari kimaze ukaza wibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, subiza inyuma. Niki jambo ritubwira bisubizeyo, ubanza ugenda ukiranuke na mugenzi wa. Nimumara gukiranuka ugenda ubitange ni Imana ibyakira. Ariko byinshi byo batanga byandikwa mu ishengero no muri ariya makaye bakaza bakwishuza nka hari deni bafitiye, ariko mu ijuru bitandika. Abarugira ngo bakwibutse umurimo wa Kristo. Erega ikigira 10 kugitanga ntabwo ucibuswa n'umuntu, ahubwo ikiri muri wowe. Nico cyo kwibutsa ati wowe bimeze gute gutari kuratanga. None umuntu akarunguka miliyoni akaza gutanga ibihumbi 10 canke n'iryo jana ntari jana, akavuga ngo ubushize nzojana menshi. Nimba koko waratangiye gutanga ikigira 10 neza, komeza ugitange neza urebe ko atamakosa urimo gukoramo. Nimba naho utagitanga, reba abo urimo kugihe, abo urimo gutegura kuzotangira kugiha ni bantu ki basengera bingana gute. Tinya pasteur akubwira ngo umutange ibigira 10 n'amashikanwa Imana ibaheze umugisha, akaza azamura ama etage, akaza yazamura. Hari umukristo wo mu ishengero akazu kabomokeyeho barananiwe no kumugeraho. Hari umukristo wo mu isengero basohoye mu nzu kubwo kubura 100,000 byo kwishura inzu, barananiwe no kumuha muri ari. Niyo mpamvu bumva ngo ibi bintu n'ibyishengero, ishengero rikubaka amashuri, ariko umwana w'umukristo yatanze kugira ngo ishengero ribeho umwana we bakamwirukana yigaho. Ishengero rikubaka ibitaro muri bya bigira 10 n'amashikanwa, ariko umunyeshengero akaba yo kwicwa n'uburwayi bananiwe kumuvura kuko atamafaranga afise. None ibyo bintu nibyo byari bikwiye kubaho, ahubwo byari bikwiye ibigira 10 n'amashikanwa kuba byaje kureba abantu barwariye mu bitaro, abafunze, abatishoboye, nibyo bigira 10 byari bikwiye gukora. Ariko ubu icambere abaprofete beshiga uzazubare beshi muri yarose udufaranga twa mbere wanashaka iby'inzu ntubimubwire ko abantu ntibayibona nakamodoka kugira abanze yereka abantu nyine ko yatangiye ntazaracererwa kuko bana gucererwa akagira ngo n'abamucunga urumva n'abantu bamucunga. Noneho bijya bintu benshi muri bo ni nko gufata Imana ukayambura icubahiro. None ubwo babagira mu bakristo babo ntabagirire nabi. None kuri Caprine ko duhura bagiye kumwica yari bonyene. None ubwo bavugira mu rushengero ko buruta uko bavugira kuri Caprine cyangwa n'ibindi bibanza. Rero ico nico kintu dukwiye kuba. Kandi babagiye kugira iki? Babagiye kurya muri bya bindi ngo twatanze. Urumva? Rero nico kintu umuntu akwiye kuzajya atanga. Yabanje kuvuga ati abantu ndiko ndagiha ni bantu ki? Kuko iyo gitanze nabi uhakura umuvumo kuruta n'umutigeze agira iki agitanga. Kandi kimwe mu 10 bakwiye kumenya nuko bagitanga. Je nk'ubu nzanya amafaranga ndaguha ati Frank igenda utangire gukora business, ucikuraho kimwe mu 10 none wungutse cyangwa wari ukwiye kubanza kuja gucuruza. Ariko benshi batavuga ati ngo ndabanza ngo gujanira Imana ngo ndayi. Rero baze bamenya ukuntu bagitanga. Kandi ibingiye babatera ubwoba bazana ibyanditswe nuko ukuntu ne kubera iki badusomera ibyo kudatanga ikigira 10 uhura n'umuvumo. Kubera iki bataratubwira yuko nuwo bagihaye akakirya nawo umuvumo yahura nawo. Kubera gikoresheje bidakwiye. Ibyo byose dukwiye kubimenya nuko tugomba kugitanga byose tukabitahura. Abantu batwira muri commentaire mutubwire kugira ngo namwege muduhe ivyumviro vyanyu kumbure abantu turi kumenga anya ntiduhuriza ko kintu cyo gutangira kigira 10 koko warigeze ko barira mu ishengero kandi kenshi menshi barakuzi barazi ntaye nyinshi zawe ariko ku bintu bijanye n'ikigira 10 ryari wigeze kubabara hamucura zinukwa uravuga ati no sinzigera kubera je naho narigeze narababwiye yuko naho ntanga ikigira 10 ku munsi sivyo jewe apotre wanje yarabizi ko
d'abord mbana n'umugabo atari wiwanje urumva nagiye gukiza je ntazi ibyo ari byo mvuga ariko numva ko nshaka Imana ndamubwira mu nyuma maze kumenya ibyanditse ndamubwira ati reka ngende gupanga inzu yiwanje umugabo ko yari uw'abandi ndamura nk'ibana noke mu Amerika arambwira ati kizo mu bwenge aransoma arambwira ati burya n'umugabo wakubera iki mariage si bibi nibijya muba mwavuganye ko mukundana Pastor nawe bikubwiye yes nese nakorera imirimo y'Imana turi kumwe barabizi bazompinyuza babizi bama mu nzu yiwanje apotre wanje yama mu nzu yanje n'abapastori bavuye hanze kabazana inzu yamagukirimo abapastori urumva donc ntacu byari babwiye je nkabona ati nta cyaha kirimo uri kurumva rero kubera rya mahera nazo ndatanga sinzi umuntu twaganiriye arambwira ati uri umusazi Imana ndibuka yacansomera ivyo by'imishuzo muri Bibiliya ikigira 10 umuntu agitanga mu mishuzo aba yarose donc warose ivyimburwa n'ibindi nyongera manake inyongera benefice basi urumva mu mushuzo niko muri Bibiliya handitse je nkaca ndaba none ko nkura mu mahera ya stock y'ivyo kurya urumva ubwo ampaye $300 nje kugira twasoma chaque samedi nakuramo $30 y'intu amaye sisa nakuramo 60 gutyo kandi amushira amadolari yes yego kiratsa yandi nyene nakuramo mu marundi je natanga amadolari nkariha n'amarundi urumva rero maze kubimenya rero ko afuka none ibi ni biki mugi kintu cambere cambabaje umuntu ukamushirika igira 10 nawe wari kuyaje cyo kuyafashishamwe abandi bantu ukacanga ari kaja kuyasumamwe abagore apange nk'umugore kereke pa amurihirinze wewe uyamushikirize nawe acagenda kuyarihirira idemo rero iyo nani uko bayita gute umuhezagira umuntu yokuraho uramushiriye nawe apangiye hari sino kuvuga ngo apangiye umuntu agowe w'umukristo umuntu yisumamwe hariya ayi urumva ico kintu donc mbe hari ikintu mpora niyumvira Franike kubera iki kera tukiri abana mwese musubiza amaso inyuma peut-être nk'abavutse inyuma yacu cyana bamaze kumenyera amahera mu masengero twebwe ntitwashikana amahera urumva muri Sunday school twashikana ukaja nk'igitoki urumva bashikana kera ibyo kurya canke amahera nko mu byaka guha 5 urumva ikingongoro ca 5 kaja gushikana ubu niyo mpamvu rero ubu ibyo kurya hari ibyo bagira usanga umuntu ari umurimyi adafise amafaranga badashaka kumwigisha ati zana muraba impamvu ari amabandi zana bijya byo kurya umushunzo waronse ari ivyo uzana ko hari ibyo yaronse hanyuma bagaburira abantu canke nabo babyifashishemo abapastori ariko mpaka bazana amahera tuzana amafaranga nimwumva ubanda ahantu buri niyo mpamvu jewe iki kintu ntazokwikawusha nyimba bazonyica nyimba bazondoga je m'en fiche nzovugisha ukuri bibaho muri commentaire mukomeze kudufasha kugira ngo tuze gutahurana mu buryo butandukanye ariko kandi mbega umuntu yo kwiberaho uko nyene atayigira 10 atanga no munsi abantu benshi bakijana mu rusengero avuga ati je naco ndasengera online ndaza kumva ijambo ry'Imana ndafite notification ya Bible ndaza kuze ndasoma umuntu niyo zarihutira kuja mu rusengero cyane kuja mu rusengero ni byiza kubona biriya tubira ngo ntitukibagiwe guteranira hamwe n'abandi kujayo ni byiza sibyo nimba gutanga ikigira 10 nabyo nabivuze dukwiye kureba abo turimo turagiha ni bavyeyi iki bameze gute kuko harabo twogiha kugira ngo dukureho umugisha tukaronka umuvumo kandi twari tubitanze ari avuga ngo yanga ibyo ngo ararabana n'Imana ngo apfa kuba wagitanze rero ibyo byose buriya hariho ivu turi mamwe ibyo twateye bigapfa bikuma hariho n'ivu turi mamwe ibyo twarimye bikagira iki bikera neza rero n'abangaba bamwe bita abapasiteri ari gihe tuzobiho wiyita umupasiteri kandi twari dukwiye kugiha pasiteri nyawe rero kugira ngo tuzobamenye umenye pasiteri n'ububyiyitirira niho bizogorera rero ububyiyitirira gaheruka umuntu mwari mwigana ukumva ngo ni apotre
byagenze gute noneho ngo zana ibigira 10 twari dukwiye kuzamenya abo tuba niba by'ukuri ari umwongeri ari umushumba abo ababitanga dukwiye kumenya abo tubiha ni bantu ki yeso ibyo turimo kubahereza babikoresha mu buhe buryo bigenda gute nivyo bizodufasha pana kumva ngo bayavuze ngo bizane ngo dute tuyora tugende nitubwiye ababitanga ngo bahagarike ahubwo barebe uburyo barimo barabitangamwo kari bwiza yes uyu ni Bahati kumbure nibaza ko mwamaze kumumva kwa natasanzwe batabasanzwe bamuzi ariko rero kugira ngo twumve rero umuntu yakaravuga ibintu no munsi wavuze yuko agiye muri Illuminati urugendo rwawe rwo kugira ngo uje muri ivyo bintu kwa rugendo rumeze gute kuno munsi tubonera umuntu mwiza canke uri umwe mu bantu bavuye hari abarungitswe na Satani kugira ngo baze kwihishahisha ngaha anya kwisi abarungitswe na Satani niboza ngo baje kwihisha kwisi uya baraza nk'abakozi b'Imana ari abarungitse kugira ngo abaza baje nk'abakozi b'Imana bimwe muri byo bibaranga bakunda gusabana amafaranga kuko niyo baba bakeneye ariko rero n'ubutumwa mvuga ndabuvuga uko niyo mpamvu atanacanoga nzigera ngira ejo bundi nigura akamodoka atazavanga none ngo si ama views ngo twamuha urabyumva rero ibyo byose tugomba kubimenya urugendo byafashe byo kubijamwo navuga ko ari uburyo bw'amaronko basi kuko twese ibintu bibi tubyisangamo duharanira kugira ngo ubuzima bwacu tube twabaho basi neza nibyo nari nkurikiye warubwira nanje mbeho nagerageza ngo mbeho neza mbona imodoka mba ahantu heza nk'ibyo numvaga yuko wanyura muri izo nzira akaba ari bwo wabibona ariko mbijamwo ntabwo nabigiyemo mvuga ngo nibyo ngiyemo numvaga ari ibintu bisanga nkuko no kubwira ngo tujane hajya urakeneye amafaranga tugende hajya urayabona ariko ntumbwire yuko nyuma yo kuyabona hari izindi nkurikiza ivyo wagiye wiyumvira ayo mafaranga warayabonye narayabonye ariko mbura amahoro urugendo rwatanguye gutera kugira ngo ico cumviro gitangure kuza bari mu bihemeze gute kugira ngo uvuga ati jewe vrema amafu egari zero reka ninjira ni nkuko nguko wowe uba nk'ahantu ukabona abana baho bose bafise ibintu bafise amamodoka no kavuga ati nanje ro ndashaka imodoka nkuko aba bimeze rero niko kunyereka ngaho no bikura ariko mu nyuma mbura amahoro burya amahoro niyo agize ibintu byose bingi yumva abantu bidoga ngo ibintu ngo inzara yatwishe mu gihugu sibyo ngo ibitoro byabuze ibintu nk'ibyo buryo bababwira ati muzane imodoka zanyu zose tubuzuriza ibitoro ku mugoroba muhunge muvuga ati gumana ibitoro byanyu turabatwimereye nkuko twari tumeze rero ibintu byose iyo ugize iyo ukora ibintu atamahoro na make yufise byose ni uko kico gendibukana maze kubijamo ntago nasekaga nishimye nakukubwira ngo ndumva nishimye ariko kugira ngo ntwenge cyatuma ntatwenga sikindi nuko nari nemerewe gutunga imodoka nziza nto yigenderamo nkagendera mu zindi canke nkakotesha izindi modoka noneho bigira amakondisiyo agiye atandukanye nkuko bamwe hariho n'ababijamo nyine bashaka imbaraga abapasiteri cyangwa abaprofeta babijamo nabo target baba bariho niyo kugira ngo bagire ibintu cyangwa se bagire bazobe abakomeye mu gihugu mu buryo bw'ivuga butumwa bugiye butandukanye buri muntu wese rero abijamo ari kintu agamije kugira ngo azagereho mu buryo bw'ibitunga umubiri wiwe ariko mu nyuma naje kubona yuko muri kubijamo siyo nzira yonyine yuko wokuramo ubukire n'Imana yaguhezagira ukagira umugisha mu byo ukora kagenda gucira inzira mu buryo bwiye butandukanye ntudukwakwanya jewe na koko warangenda karakuraba uvuga ati ko tubwira nyine byagenze ko agirondera ubutunzi mugabo donc byagenze icyumviro cyaje guteja wagiye gute kuko ari abantu bashoboka ati ivyo ntibibaho inzaza Illuminati ntizibaho nimba zibaho waranje ni munyereke nigire ni menshi ngana no muri comment avuga ati braza tubwire natwe bw'ahantu waciye donc byagenze gute ugira ngo ivyo ntibizi jo wagiye gute wayibonye gute warashitse donc gute duca kuduhigicabo ubundi ni nk'itsinda birumvikana itsinda ni umugwi w'abantu ni nk'umugwi nkuko bahari umugwi bakubwira ati umugwi ni wawujamo baraguhereza ikintu cyose ukeneye wenda bikubwiye yari mugenzi n'urugo nabagamwe mu babyeyi bari barandeze urumva noneho rero noneho mbijamo bambwira yuko nyine umva je nashaka imodoka banyereka rero bari buyime ariko nibanyeretse bavuga ngo hano ni muri Illuminati ngo barahita bayiguha ahubwo naje kubimenya ibyo byose bamaze kuyima kuko buri kintu cyose baguhaye ugira amakondisiyo baguhereza
ushobora kuba n'urugero niwe turimo kuganira cyangwa se n'abadukurikiye ukavuga ati nyereka iyo nzira sibyo ukavuga ati fa kuba nawe afite amafaranga mbayeho neza sibyo ati nobijamo nawe nca ndabahereza ikibazo kimwe wowe n'urugero baguhereje amafaranga sibyo bakaguhereza imodoka bakaguhereza n'ibintu bitandukanye bagaca bareba ca kintu wowe mu byo ukunda n'urugero bakakubwira ati wowe tugira tuguhereza amafaranga uzoyagira uzotunga imodoka uzoba ahantu heza sibyo ibyo byose si hano kwisi twumva ko ari byo bikwiye noneho bagaca bakubwira ati ibyo byose turabiguhaye ariko ntuzigera ufungura ibiryo muhira bitetse uzoza uradugurondera umuntu afise umurima w'imyumbati agukurira kumbati uhekenya unywa n'amazi uca ugenda wabyemera izo condition nazo zirarenze bakakubwira ati we niba uri umuhungu tugiye kuguhereza ibyo bintu byose kubera kenshi bareba hari intege nke zawe cyangwa se ikintu ukunda bakubwira ati we tugira tubiguhereze ariko ntuzigere ushaka uzoza uryamana n'abahungu bagenzi bawe urumva n'amakondisiyo bagenda baguhereza agiye atandukanye reka mvuge kuri Gucci impita mbiviraho rimwe hari umusore kigiyemo w'umunyamerika yitwa Gucci abaho Gucci we ntakunda kwigaragaza cyane arone uwo witwa Gucci Mane w'umuririmbyi Gucci ajamo yashaka ko izina ryiwe ryamamara ku isi hose niyo mpamvu ibintu byanditseho Gucci urazi birazimbye ubwo ruganda ruratangira we yashaka izina ryiwe ryamamara ku isi noneho we kondisiyo azagira bamubwiye ngo hari ibinini bazajya bamuzanira ku munsi arya ibiro 2 by'ibinini ntanywa inzoga ntanywa ikintu na kimwe umukozi wararya inkoko ariko wakajya ibinini n'ibyo bintu bya bikumariye iki icambere gituma tuja muri ibyo bintu kugira ngo turebe ko twofungura ubuzima bubyohe hariho nabo bahitegeka bavugira ati nubwo uzofise wanyagira pe n'inzara ntuzumuhe n'igihumbi ahubwo uzogenda umugurire bijya bintu hariho nabo babwira amategeko atandukanye uzubaka inzu nziza ariko uzorinda upfa upangishije kazuzubaka kazihereza abandi hariho nababwira ati uzokubaka inzu nziza mu nzu ugira ibitanda byiza n'amamatera ariko uzozurara munsi y'imodoka rumva ni kondisiyo bakubwira ku buryo numara mwindi uzibiri uzibaza ati none bizogenda gute kugira mve muri ibi bintu rero kugira ngo igihe kirangire mfate intambere yo kubivamo ubundi ikintu camgoye kubaho muri ubu buzima nuko nabivuyemo uzi kumva umuntu yaravuye muri ibyo abivuyemo hama agata hahandi mwabona umenga bayeho neza ubuzima bwose hama akagera kuri level yo kubura n'impuzu yo kwambara urabyumva rero aho ngaho yari intambara nagombaga kugwana kugira ngo ntabisubiramo kuko nagenda mpura n'ibintu byinshi bizatuma nosubirayo ariko ikintu nahuye naco gikomeye kiza kinantera ubwoba ni ikintu bita ubukene ibingibi batuvuga tukaza ngo batuvuze twe baratuvuze byaruzuye ibindi biburaho bijo yes ukiri ngaho nyene rero ni koko arakabazo umva muzamo kuko yego cyari birashushe yego bro kubera ko afite nuvume ngo ni ibintu binininya umuntu yo kumviriza kugira ngo bimufashe nawe nyene uko no musaba jone benshi tuva dukeneye amahera kabisa byoroshe kumva twogenda nawe ukumva warabivuyemo ingingo yarakoroheye yo kugira ngo bivemo kubivamo n'ibyari byoroshe mambo bitari byoroshe bisaba ushobozwa n'izindi mbaraga novuga ziruta za zindi zari zigufise nizo novuga ngo zarashoboje kubera ko haruko nazavuga ngo none ngo kumuntu aruko nazabavuga ngo none ngo kumuntu iyo avuyemo ahita apfa bari abava ngo bagahita bapfa nuko bava mu batava mu biganza bya Satani ngo baje mu bindi barabivamo ariko Satani akagoma bari mu biganza byiwe bisaba bivemo uhite wegera ibindi biganza ujamo niho rero ubufise ahandi hantu wagize iki wahungiye urumva kugira ngo ufate imyanzuro mvuga ati nabivuyemo ntago byari byoroshe aba 2018 umuntu afise impuzu ishaje n'inje yayigabira kandi narabivuyemo bukene burafata urumva noneho mwishengero naho ngenda byitwa yuko ngiye kugira urumva ngiye kurondera Imana bafashe gusenga bamwe bagatangira kuca intege ati none uravuga ubutumwa atanaga ko tugira
kuravuga ubutumwa ibyo bintu uri kuvuga ntabwo byumvikana kuko nta niko tugira kandi ni koko gushinga nawe uvuga ati je nabaye muri Amerika babona n'ibihuzu byaracikaguritse bazi ko muri Amerika ariho ubuzima bwose bugira waranabayeyo kandi abo ngabo bageze igihe baza kunjana aho abo nyine niho byose byaje kubera rero kugira ngo basobanure babwira ati je narabaye hanze atani impuzu yo kwambara ufise kenshi niyo mpamvu ibiganiro agenda bikora ngatamuga ati niba hari akantu mufise ko kufashisha mukaba inkuru wayiduhaye mu ncamake ko ndumva ko vyabaye birebire cyane gose kuko arafite akabuze k'amatsiko reka ndakamubaza uratse ko nanje nahatse kubijamo oya nari nabitangwa ndabiheba iyo ni long story nanje uwo mukama nanje ndagowe ibi byose byankuraniye none ndakubaze past none wowe condition baguhaye je numva afise amatsiko yo kumenya condition baguhaye zari condition zaye je yambere bari bampaye ntago nashaka kuba umuntu no mufasha ngo ndamugabira amafaranga ikindi nari CV witariko sinayigenderagamo barambwira ati we niba wagize umukobwa mukunda niba azoza yinjizamwo gusaje kukureba ariko we ntuzigera wijamo uzoza ugendera mu zindi modoka ibaza kugira V8 ntuyigendemwo ngo basi abantu bakubone kuri ko nawe ufise imodoka nziza ivyo byose rero nukuvuga ngo ni condition bagenda bampereza zigize iki zizotuma nanje ubwanje niyanga urumva zizotuma ngira iki niyanga nakumengo hariho ntagucire nkumengo hariho abandi baha amakondition yoroshe nk'abaririmbyi bakomakome tuzi urabona ukasanga afise ubuzima bwiza afise ama villa bafise ibintu byinshi none baba bafise bo bimeze gute nta condition baguha yoroshe bajya ushobora kubona ukashobora kubona nyine ubuzima bwirirwa buryoshe harigiye bakubwira ati mwijoro ntuzigera usinzira na gato akirwa ubona umenga araryosha ameze neza ariko atokigeragira iki atokwigera asinzira abandi bakagira nk'abantu babo bakunda biyambura sibyo bakabikuraho none bagenda babahereza ibintu bigiye bitandukanye nkaje n'urugero bari baramereje telefone ntiyazaga ishiramo umuriro nukuvuga iyo telefone nta n'umuntu naga nimero kuko nta carte simu nari nigeze shiramo ibo barampamagara bakambwira ati uzoza witabuko nukuvuga ngo bampamagaye bari bambwiye ngo uzanitaba ngo karame bantu bakuru urumva iryo jambo nukuvuga ngo iyo nibagirwa nkitaba aro bampereza igihano urabona nashobora kumara indwi yose canke indwi zibiri ngenda kurisha ibyatsi kubera nitabye aro gusa kurisha ibyatsi kurisha ibyatsi abantu bakakubona nyine umeze neza ariko hari ubuzima nawo bamwe bwo mwibanga batazi iyo kenshi turimo turavuga ibi bintu Kera tugitangira kubivuga tukaza nyine tuvuga ubuzima twanyuzemo niki bashavuga ati buriya n'inzara yawo ntidushonje tumeze neza noneho hari n'ukuri twanga kuvuga kubera ubuzima bubi twari turimo akavuga ati none navuga umuntu akora ibi bintu ko orangurira amazi ntibiza kumubabaza urabyumva buryo umuntu ari mu buzima bubi hari ukuri atagira niyo mpamvu ni witoza guhagarara mu kuri uzozo nitoza guhagarara uri wenyine kuko abanyakuri bagira inshuti nke abanyakuri bagira inshuti nke we niwe ubize inshuti nyinshi ubwo nta kuruvuga uko nico gituma atanshuti nyinshi ugira barakwanka baje ngene nivugira bacavuga ati none bagucishije urubanza birakuraba wabirese urumva ibintu ariko aravuga ikintu nshaka cyo kwinjira mu bunya ikintu kijanye n'amavuta y'abakozi b'Imana bakunda gusiga abantu ajya amavuta y'abakozi b'Imana muge murayemera atwemera itishana ntayo nemera naje nta nemera kubgawe ni kuberi je kubera nzi yuko arimwo imyuka mibi arimwo imyuka mibi hari ikigano nigeze gukora ndavuga ko umuntu yabimbwiye abikoreramo yambwiye yuko bayita nkurikira ayagusize byakubwira byose nuko uri umuhungu cyangwa umukobwa uramwemerera sinzi namye ndababwira je nta Bibiliya nzi cyane uyakorera Imana n'umukozi w'Imana ubwaraza kubisigura ibyari sinzi nibaza ko nawe afise itabizi nishabwo shaka bwo nyine kinamubaza donc barakunda vuga ko abakozi b'Imana bagenda mu kuzimu abakozi b'Imana bakoresha mangete abakozi b'Imana bakoresha ajya amavuta kugira ngo basiteremo impwemu abandi bantu koko kubgawe nk'umuntu yaba yashitse y'ahantu hose yatandukanye byo bari byo aya mavuta nyine ubundi cambere
wenda tugiye muri Bibiliya aya mavuta bayasiga umuntu agiye mu ibango runaka sibyo agiye mu kintu runaka ati turamusiza amavuta kuri ibi sibyo ariko basigaye bavuga ngo ishengero ryose turarisiga amavuta none baba bashize kuri he bango nukuvuga ngo ibi ngibi byaje by'amavuta sibyo hari giye bakubwira ngo bayabasiga bavuga ati tugira we tugusiga aya mavuta nitumara kuyagusiga ibyawe bigiye gufunguka sibyo ukagira ngo namavuta bagusizeho kugira ngo babifungure ahubwo bagusizaho kubifunga urabyumva wowe muri commentaire ndazi baraza muri mwebwe bayasize muduze ukuboko muvuga ati je kusiga amavuta narabonye nk'umugisha w'Imana hari uwo nigeze kuvuga agurisha amavuta n'amazi ndamuvuga noneho agenda avuga ngo Israel ngo nzomugonga ngo kubera iki uwo nguwo yari yarafunguye mu Rwanda kugurisha amavuta n'amazi arakotesha n'ahantu akora n'ikiganiro arimo kuvuga ukuntu amavuta yiwe akiza je ndaza ndavuga ati none we ibiganiro nagiye nko naca avuga ati umwe ibiganiro akora ntago yemera amavuta buri ani mu murebe neza ndavuga ati none uwigisha abantu kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza nuza abigisha yizerera mu mavuta nuwuhe mwakurikira urabyumva none bagatanga itegeko ngo barasiga amavuta ishengero ryose none turetse n'amavuta mwaba Kristo umwe mwirinde kuzamutega iyo mitwe yanyu ngo ibiganza byose biyikoreho kuko bijya biganza ntuziyo yabikuye sibyo noneho umbajije ku mavuta ubwo ndahita mvugiraho nuko ibintu bigenda bimera bariya wavuze kubagenda kurondera imbaraga buriya bazirondera mu buryo butandukanye hari abasaba amavuta hari n'abasaba amabaje impeta zitafise ikintu zivuze kazosanga yambaye impeta atari isezerano kandi ari umubishop canke ari inde simvuze ko abazambara bose arico zikora ariko je ndavuga kuri izo mpeta ijya mpeta rero zabaga ziri mu imbaraga ku buryo yitera imbere y'urupangi wanyu hapfa umuntu urabyumva none wariho nabo bafata ibiganza byabo bakabishamwe ibintu bimeze nka kura urayibona amashanyarazi hamwe agukozeho uza kugwa nka hariya ngo imbaraga z'Imana zirakoze kumva gushizeho cya kiganza kirimo kura ngo numvisha ibintu bifata nyine ni kura yashizemo yagufasha koko kubgawe ivyo vy'impeta nayo mavuta uwarigeze kuzura bibona barabikugiriye cyane mana uyu mutwe n'amaboko ibiganza byandi byari byaruze amavuta barabinsize cyane gose bo iyo avuze ikintu cy'ubushobozi kuko hariho ikiganiro twakoranye ejo naravuze ikintu cerekeye mu Nigeria twakundanye muganda avuga ati nzobivuga undi muntu ndavyibutse kubera umukozi w'Imana bivuze yaraje mu isengero wacu bamwakira nkuko bahora bakira abandi hariho abanyamasengesho nabo bazompinyuze je sinzobesha kuri kamera ico naracihanye wo mu Nigeria rero kubera bose nije nabakira mu biganza byanje nkabatembereza n'imodoka yanje kunivuga butumwa ndamutembereza nk'abandi bose je ntazi nuko tuzokundana je nari mvuga ati ndakijijwe araza agakura ikoti akayigira mu bantu ishengero ryose rikwaga hasi no kuri kw'Imana agafata hari 2000 kuko je navuye mu Burundi 2012 hari fin ya 2011 urumva akafata amazi akayamija mu abantu bakadahwa abandi bakagwa hasi bakaryama hasi ibintu bikabafata by'ibidayimoni ndibuka umunsi ugira nka gatatu kane abikoze abanyamasengesho amatara yari yacitse twakije group baraca group baravuga ni mutahe donc ishengero ragumuka yuko ari umusatanike urumva hari vendredi sinzovyibagira lundi no dimanche acaza yigisha rero umva bari bavuganye na apotre sinzi ibyo bavuganye by'iwabo acaraza arasigura ingene Yesu yahora afata ibyondo agashiramo amazi agashiraho abantu bagahumuka yigisha ibitangaza aho nyene inyuma yaho arambwira yuko akenenda mujane kuri beach kumugurira umukeke ngo w'Iburundi ngo uraryoshe ndamutwara umusarandira kumbe n'umusatanike vya vrai cyasanga twakundanye ngo azondongora whatever urumva abanyamerika yaragiye
mana Imana iranyereka ibyo bintu akaguma ambwira navangiwe kenge rero tubane byakubana rero dutangwe kuza turanaryamana ndumusheri wiwe nkabwira none ko ari icaha nkamanira gico caha akambwira ati si icaha ibiki nibi hewe cansanga n'umusataniki wa vrai iyi histoire nzayivuga undi munsi imvura iraguye Isa numva ari interesa cyane gose. Yes, bon imvura iraguye ariko kandi nibaza ko mu gusozera ni experience abakristo bokura mu kubona abakozi b'Imana ngahanye batandukanye. Kumubona umubonye gatuvuga tu n'umukozi w'Imana. Yego. Icambere gusaba yandi maso ataraya dufise. Kubera ko umurebeye mu mubiri wosanga nawe yambaye nkuko yambaye ikoti nkuko nabandi bazambara kuko bibiri tubwira ngo tuzamenyera ku byo bama kandi ntitwobana nabo ngo tuzomenye ibyamwa byabo. Sibyo? Ahubwo icambere inyigisho batwigisha ko ziratujana kuko bagura inyigisho zitujana muri Amerika. Ego birabiza batazi no kuri ngaho batazi no ngaho urumva nanagira n'amahirwe ngaherekeza umuntu ariko ngururiye nguragiye sibyo nibyo bihari Imana inyerutse ugenda nibyo icambere niba ari hano dusengera turebe izo nyigisho batwigisha niba atari zituma dukunda ibyise cyane kuko batubwira ngo amastoke kugira stoke si gitangaza umuntu arakora akabona akazi kagira stoke batubwira amamodoka batubwira amazu meza nibyo gusa batubwira umenge inzira ija mu ijuru barabihebye nibyo ro batubwira ro dukwiye gushishoza ese hano duteranira izi nyigisho barimo kutwigisha zitujana hehe ibi bintu batubwira tuzobikuramo iyihe nyunge ejo hazoza sibyo wanashaka ne twite kubyo mu mubiri kuko ubu ngubu ushaka gusanga umuntu yaratangiye ari pasteur ariko ejo bundi gahura ngo noneho yabaye profete kubera iki yasanze abakristo nabo biki gihe bakunda abaprofete burya nuzoza uva mu rugo ngiye kurondera profete nuva muhira agiye kurondera umupfumu nico kimwe uriya abagiye kurondera umupfumu nuko ashobora kumupfumurira bigakunda ariko profete we arakubwira ibinyoma sibyo akakubesha ibintu mbonye wowe ukora ibi sibyo niyo mpamvu umuprofete naza guhanurira hari birere bitatu ngira mvuge biri kubera ko tugiye guheza ubu ngubu hari umuprofeta guhanura akabwira ati wowe mbonye wari ugiye gukora accident mbonye ugiye kuyikora kugira ngo rero Imana yikurinde zana ishikano kugira Imana yikureho mbonye ikintu kibizana iki kugira ngo Imana igikureho ico gihe niba wowe waramenye Imana usenga reka kugira ubwoba ngo bigiye kukubaho ahubwo mubaza ati none kumbwiye imigambi ya Satani Imana yimvuga kwiki kwera kubiri tubwira ngo iby'Imana ibwira kutugira si bibi n'ibyiza rero ikirere ca Satani harimo imigambi mibi gusa rero kubwiye ikintu kibi akubwiye ibyo Satani akwiyumvirako none Imana yikuvuga hiki Imana kuri iki kintu kibi mbonye ko nta kintu ibikuganirije ko yes ngira ngo niko imvura ari ikidutesha nibaza ko ikindi gihe natwe tuzakugira ngo tuvyagure tuvinjiremo neza kugira ashobore kubisesangura koko ndagushimiye cyane ariko abantu bakeneye iyo nkuru ya koko muri commentaire mutubwire kugira ngo next uzoze tuganirize cyane gose ukurumva ko nibintu winjiyemo cyane gose umuntu abwiriza kumenya kugira ngo abantu bashobore kuhumuka ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye hanyuma bitegeko nzobabwira yabivuze umukozi w'Imana ngaha ntawe ntinya ndigaburira nditunze nta kibazo nifitiye nzobivuga kuko nta nomwe ankunze nzobivuga hanyuma abatukana mwihane muze murumviriza nabo ntibazibagwe mu byo twaguye yego merci beaucoup mze murakoze n'abafasha kanya kabo Mani baho umugisha ama turashaka kumatera imbina nziza zifa ko bazagiye yes bo nizere ko nikindi gihe uzodufasha kugira ngo utwagure neza usigure ingene urugendo rwawe rwagenze nimba ari mu nzu waciye nimba ari inzu waciyemo nimba ari kwitanganyika waciyemo uterera magatatu kugira ngo tubimenye nk'abandi ndagushimira cyane gose rero aziko zosubira yes merci beaucoup wose dukurikiranye ya African TV asante sana